Fa a konosetsa dipotsolotso tsa gagwe go paki ya ntlha ya puso Sergeant Thabo Mosia, moemedi Malesela Teffo o begile fa go na le paki e tlileng go neela ka bosupi ba se se diragetseng ka la 24 wa Diphalane 2014 fa Senzo Meyiwa ana thuntsiwa ko Foslores botlhaba ba Johannesburg. I put it to you, Mr. Mosia, that witness, not just witness, eyewitness, will testify that Senzo Meyiwa was allegedly shot by a non-Tlantla Kelly Khumalo by mistake, as it's alleged. Ditatofatso kgatlhanong nae di bakile gore moemedi wa molao wa ga Khumalo a kgwe ka tlhaga. When we had spoken, her reaction was, I'm a mother. My child was 3 months old at the time. How dare he? What do they want from me? Because it started, and this is where I gave you the background of the intimidation. We must hand her over to the police, etc. And she then said to me, we are going to now break the silence. Yo mongwe wa Baemedi ba balatofatswa a rutlile go bega monsemi kwa lekgotleng la dikgato tsa molao. Whatever action she wants to take is an attempt to threaten our witnesses. It will put witnesses in a bad position. They might even not to come and testify. Baemedi ba re batla tlhatlhela dingongorego kgatlhanong le setheo se se tlhagisitseng le go tshameka kgang ka ga polao ya Senzo pele tsheko e simolola. I'm going to lay a criminal charge against 1010. For what? For defeating the ends of justice. In what aspect? What did they do? They added the documentary 4 days before the trial. Mosia yo le motlhankedi wa forensic o tla tswelela go ema fa pele ga kgotlatshekelo tebang le bopaki bo bo kokoangwang kwa lefelong la tiragalo.